nginengibambisene naye la nengibambisene naye kuyinkinga kakhulukazi inkonzo sekamereni ave ithanda kanti nanga expectanga ukuthi lapha engase kube kanje ngoba ungangokuthi magcina manje nethuluzi lami liba mina nakuba ngilutha ngeke ngisho ukuthi no vuleleka khuluma nje iqiniso ukhululeke ungasabi ungafihli lutho nje uma uthanda yebo ngiyalithanda ungasabi ukulithanda yebo ngiyalithanda kodwa ke hayi ngalendlela le esekwenzanga khona ungakuthi manje ngigcina sengihlukumezeka yabo qo ekhaya yimi mntakwethu kodwa ke umethu ngoba amathisa nakhona kodwa ke kwamanje safuna umuda usesimphumela ayibo umuda la upheni sorry sithandazana bengithanda ukuthi lonke lodaba esilikhuluma la silikhulume kukhona amakhamera ukuze yonke into ibe nobufakazi inkulumo yethu ithamba kanjani cala sesuma lenyanga Ngiyaqolisa ukunshayela umthetho emzimeni. Hayi. Angazi ngabe sabona sisi. Molweni njalo. Siyaphila Nkosi Nkosi. Singathi akuthola ihlangano. Uhamboyina nawe. Ya. Okay. Kodwa manje utheme ikhuluma indaba lenkinga lena. Wabonakala ukuthi idinga ukuthi size sifike imalunga nami nawe naye noba imalunga nami naye hayi imayelana nawe naye kule ndawo usuka kuyo sinengxaki engade sike idinge abantu abathathu kunye nabantu ngabaziba basuka naye beku right besijabula kubeni kube ngabi nanje kodwa manje ngendlela osewenza ngakhona wenza ngalendlela ekutheni manje gcina manje sengathi ngiyahlukumezeka yabo ngitheme ngiyibuka le ndaba ukuthi ngisazoke ngithi ngiyibonisa kubantu bomthetho abona bazosoya bangihleke babona ukuthi manje ikhanda lama lithathe kahle xa uthi abantu bomthetho ngabaphi abantu bomthetho phela yibo phela laba besipholiseni kodwa ke manje ngitheme ngibona ukuthi abe ngibani nabesibani media ngoba isibani media ngiyazi ukuthi yonke into bazoyihlela bazoyikhuluma kahle sigcine sesizwana futhi into ihambe kahle ngendlela intoni lesingabani ngiyothi ngikutsheleke ngizobala eqaleni ngoyiqaleni sisaqala ukujola nawe ya beku right besenza nje kahle kujabule wonke umuntu but ekugcineni ukuhamba kwesikhathi wasiwenza ngalendlela ukuthi manje ngigcina mase nginyalelwa yithuluzi uthethe ngoba kujabule wonke umuntu uhlobo lonto phela ukujabula phela ngenkonzo sekamereni qho Zinto ongazisa uthi esibaniti into zasekamereni yebo nabe ndikhalela undixelele ndigoduke xa ungasandithini abantu besibane media babengekho siqale relationship ingakumbi ke ngoku xa bezozela into ezifana nezi ezangaphansi kona ngoba ndandizele khona ucansi on ndandigqibela ulithanda last time I checked andazanga kwenzeke nidukudukuduku nalapho oyithethi ncam lento into yobana oyithanda ulokuthi nje hayi namhlanje urhalela ungabikho specific xa ndikubuza into yobana kutheni ungarhaleli hayi ke usuthi gqina abantu bakwasibani into caba ningumlingise nilungisi abantu abangafuni ukunanthi andithi akafuni ndisebenze ndihlala apha kulento ndingumantshingilane walapha ke sisi abuye yena kuphekiwe kukliniwe ndisogqiba ndicinga bafana enye into ozobe ifuna ke izobe inkonzo yasekamereni leyo endifuseleyo uyandixaka ke xa gabe berhalela nokuya emapoliseni ngoba andimhlonduli ngowona sisinto ezilethele ekhaya ikhiphe inkonzo yasekamereni ayekho tsho umuntu ongathanda ukuhlala nomuntu wakhe and inkonzo yasekamereni is a basic need awuyazi wena igazi lingena phi ekamereni yimawo stela ngolo njembeni bizile bububhaqe ngoba mna nanini nandimkhalela uzokwenza lento ndandizele ekhaya unaloko ayeke ndiphindele ekhaya anizivele amakhwenkwe andilindile
futhi ke mina ndicima fanele mandigqibile ngoku wena-ke uxelela untontoni media wakho lowo into yokubana mna lo yemfitshi yonke undibizele yona andingeni ndawoni oshekanisha endlini apho bendifakile ngelapha endlini Sithando sami. hayi